Baisapa, co árabe moñese perendi de San Lucas, capítulo 3, 15 wibe 18 pebe hapeisha he iñenderueteñe. Umi oñembratuba oye pu amongeta Juan rejeje ibo cobapa enepe Cristo. Upero Juan he io pava vere nondepe seningo añete hape po bautiza upe. Será pucuerica tu ojina pe ipu acabe va sehewi. Da ya iba shebe a llorar hangwa y zapato sante yepe. Ha pende bautizata Espíritu Santo pe hatatare hebe. Y pope oima pe un pe omo poti hangwa pe trigo na ui. Oñonga tu hangwa pe trigo hoga pe. Ha pe trigo pire cueca tu oja pu kata tata. Owe utaba pe araka ebe. Upeisha Juan opoboromo manandu hawe combo heta guacuera pe haomombe upe evangelio. Juan Bautista ape omo esa caponaña debe ha emaba pa. O endubio ye ese coba pa enepe Cristo. Después Juan he ipe versículo 16 pe. Upeno Juan he io pava bepe será pucuerica tu ojina pe ipo acabe va sehewi. Da ya iba sebe a llorar hangwa y zapato sante yepe. Apeba Juan he ihinañan de yara Jesucristo reje. Juan Bautista ha ente pe ombosako iba arañan de yara peraje y haisape versículo 4 pe. Hajeia veipe versículo 3 pe. Oye yujuta perdón hi angai pacuera wi. Magma oñembrase teba. Pe versículo 6 pe y ha opaitete tan guacuera o shabanañan deruete salvación. Profeta Isaías he iba que Juan reje o uva najate non de Cristo wi. Juan Bautista he iabei seningo añete hape po bautiza upe ha Cristo rehe pende bautizata Espíritu Santo pe tatare hebe ha pe versículo 17 pepe y pajabo he y peteiñe epoji y ponabara sheriwi shereinduya yepu amonget ta ñañembitu upona ese he ipe versículo 17 pe Cristo reje y pope oima pe unupe omopoti hangwa pe trigo ra ui oñonga tu hangwa pe trigo hoga pe ha pe trigo piru cueca tu oja piu kata tata ogue utaba pe arakaebe taupeisha.